zonke izinto ke siqondile kwaqonda kwaze kwahle ngeThemtu kathela khona uGrand khuluma leprogram elisha njengamanje insizwa phasi emzetsheni madoda hayi insizwa yengezo khuluma ke indaba ethinta ke i-app yakhe athe wayisungula ke nokungokuqala ukuthi sibone umculi kaMaskandi ene-app ethi yena ebhekelele nje ke izinto ezimayelana naye sikubekele lapho sikwamukele Thokozani ukhoza phambi yebo makhathakhatha ngiyabingelela balali bokhozi be-FM ngibingelele futhi kunina nje abasakazi kusese kuseni nje nomqondo ethi sethe fresh kanti sidlama weekdays ibingelelo igcwala elisha umshobhe ngalo kwaba nenkani umthandeni wakaManqayile ngidabuka lapha esigodini sasemjejeni ngithi sanibona njani Unjalo mfethu ngifuna sikhulume ngendaba ethi i-app yakho ezobuchwepheshe ningene nathi shini umculi ningabaculi bakaMaskandi kodwa okumlando waqhamuka ne-app ethi wena chazele mfethu ngale app Kuyiqiniso mfethu engithikwa lokho ukuthi ikhona i-app ebizwa ngomthandeni i-search lapha ku-Google Play uphinde futhi i-check nalapha ku-Play Store mawuyi-downloada i-app le bafethu iyithuluzi elikhulu elikhona esilisungule emveni kokuba sibe nesivumelwano siyikhampani ye-MNP ne-Wisdom Mobile sathe sisungula ke ithuluzi esizosebenza ngalo ngoba sisayine isivumelwano sika-5 years nekhampani nesikhundla sekhampani lapha yana izokuxhumana uVodacom so bafethu i-app ke ukuthi ivuleke ayivulelanga nje ukuchoma mhlawumbe noma ukuqopha umlando kodwa umlando eqophekele wona so ivulwe njengethuluzi ukuthi wonke umuntu adownload i-app angene lapha a-register kubalulekile ukuthi abe khona phakathi kwi-app ngoba zonke izinto ezizokwenzeka manje ngenxa yokuthi isikhathi bafuthu esiphila kuso manje izinto eziningi zishintshile ikakhulukazi nomculo wethu siyaqala ukutholakala kuma-download njalo so sikha sibe ne-app khona soqoqela konke sikuhlanganise ndawonye ukuhlanganisa bafowethu umculo wegcokama elisha njengoba sangaphuma nengoma nje lapha eshisayo i-COVID engenze nokwazi ukufela lapha nasezenyama so utholakala khona lapha uma udownloada kufanele udownloade mhlawumbe ingoma kuzoba lula uma ukhona phakathi kwi-app ukuthi usheshe usizakale okwesibili la ekufanele ukuthi sivumelwana noVodacom ziningi inhlelo ezikhona for abalandeli bomculo ikakhulukazi bamaskandi noma nje abalandeli nje bomculo wonkana lapha bafethu kuney'nhlelo bafethu ze-insurance wakhona kungenzeka kube khona ama-life cover ukuthi ngoba njengoba igome lisekunabalandeli nje umhlaba wonke nabo Eastern Cape, Cape Town njalo kule lonke izwe sikwazi bafethu ukuthi uma khona ilungu lomlandeli elisishile emhlabeni sikwazi ukuthi sisheke noma igoma engakwazi ukufika kuleyo ndawo kuhlanganise bafethu ne-SIM card ezobizwa ngomthandeni mobile engasibe khona ezomenyezela nje ukuthula emavikini angamangaki esiyabona so bafethu nje bekuyilokho bafethu ukuthi kubalulekile ukuthi yonke umuntu akadownload i-app singanxusa lokho nje ngaphansi kwe-MNP ikhampani kaMthandeni Music Production kanye ne-Wisdom ikhampani engu-director kuyona esisayine isivumelwano noVodacom bekuyilokho bafethu Okay, lokezwakala but ngifuna ukuthola ukuthi mhlawumbe iluphi uhlobo lefoni noma locingo umuntu angakwazi a-download noma athole ngalo i-app yakho ngoba ngike ngayizama la ngelokhuzana nge-iPhone kodwa yazama ukunginikeza inkinga ukubaluleka kakhulu lo mbuzo makhathakhatha cha lapha bafethu i-iPhone uqinisile i-iPhone ayalungi kahle mawuzo-downloada i-app kwi-iPhone kwamanje akalungi kodwa onjiniyela bethu base-India base-busy bayithuthukisa i-app basenza ezinye indlela ngoba phela kuyaqala khona ukuthi kwenza into efana nale bafethu so sicela nje sibekezelele lapha kuma-iPhone kodwa kona wonke amafoni kayo kuyashesha to 8 kona umsakazo because kuyazwakala kahle kakhulu program mhlawumbe uma sibheka inhlelo enazo ukuthi kuzoba khona ne-SIM card nakho konke lokho konke kubizwa ngemthandeni mobile mthandeni app kubizwa kanjani no i-app iseceleni i-app iyithuluzi lokuthi zonke ke izinto ezithinta umthandeni njawo uhlelo lama-life cover
ney'nhlelo zokusiza abalandeli ngomculo ngoba umculo usuyadownloada manje vele bafowethu ngey'moto esihamba ngazo manje ayisabadlala ama-CD usuzophelelwa isikhathi ama-CD so bafowethu i-app izosiza iy'thuluzi elikhulu ezogoqela khona zonke izinto kanti-ke futhi-ke nanokuthi i-app isize ekuthenini bafowethu ngoba sibe nama-deals amakhampani amakhulu njengoba sinama-brand amakhulu nje singogcwamelisha esikhathini samanje ama-brand akhona adinga ukuthi ungasho ngomlomo ukuthi unabalandeli abangaka so uma kukhona i-app bazongena kwi-app emveni kwalokho i-app bese-ke iyaveza ukuthi unabantu abangakanani so bafuthi ngakho kubaluleka ukuthi wonke umuntu a-register angena register kwi-app ahlala alindele zonke izinto ezihle azoba khona yinhle ngendlela eyisimanga lento njengoba usho ukuthi lonke ulwazi luzoqoqeka lihlangane ndawonye ukwazi ukuthi kubonakale yonke into ngibone la u-Ayanda Melandzi umdidiyeli wohlelo yena ukwazile ukuthi angene-ke kuyona-ke i-app athi ukuphenya lapha abone izinto zakhona ngabona nebhathini lika-share ngabona nemibuzo emihle la unayo i-sim card kaMthandeni uyathanda uku-order i-sim card kaMthandeni ukhona umuntu emaziyo oyithandayo le-app izinto ezahlukahlukene nje ezibuzwa kwi-app ukuthi uthandani ngegcokama elisha ukwazi ukuthi uphendule lapho imibuzo ngathi ngibona nebhathini lika-share yini esizoyishare la singene sidluliselane yona njengabalandeli ngicabanga ukuthi ngoba kukhona ibhathini ka-share singabalandeli noma uma sesingaphakathi kwi-app zikhona izinto ozokwazi ukuthi uphinde uyisabalalise uyinikeze abanye abantu mhlambe noma uyithathe uyifake kwezokuxhumana uyisusela khona lapha kwi-app ushenge abantu sebenza izinto kanjani no kuyezwakala mfoka Manqele Sibonga kakhulu kababa ngicela ngikhuthaza abantu lapho lokugcina usuphetha ukuthi bakwazi ukuthi bangene bayithole le-app ibe sengqondweni zabo ukuthi kubaleka kangakanani Ngiyabakhuthaza kakhulu abantu noma abalaleli bokhoze FM ukuthi kubalekile njengamanje lesikhathi bafethu ngoba umlando lo bafethu ngoba uqophekile akube ngowethu sonke ikakhulukazi kumaskandi bafethu ngiyabakhuthaza ukuthi abantu abangene ba-register bengene bebe nayo i-app emafonini wonke umuntu ebe nayo i-app efonini njengama-app amanye akhona osheriki njani nani nani so bafethu okunye futhi engizokukhuthaza kakhulu ngoba thina singabaculi bakaMaskandi singaskandi siduma kakhulu ngokukhosana noma ngofana yabo so lokho engaba ukuthi isikhathi sakho siphelile njengamanje ukuthi sifocusele lokho kakhulu mhlawumbe kuba ney'mbane nani nani mina njengomculi njengegcokama-elisha ngiyakunanezela lokho futhi ngiyakufaka kube umphako ey'nhlizweni zabantu ukuthi angisenayo omunye imbali bafowethu so wonke umuntu sengiyamthanda ngizawuthanda kolingeni ukuthi bafowethu into ethinta umthandeni singayenzi ngokwamaqembu ngoba umthandeni useyibhende enkulu ehlanganisa uMaskandi iziyongena ngisho kwamanye ama-genre noma ishonishwe kwamanye ama-genre so bafowethu ngizocela nje ukuthi le bafethu ngofana bafethu sisuse njengamanje iphele ngoba asokuphinde ngibandakanye-ke endaweni eyithinta imbali ngomthandeni ngimele ngisebenzisa ubuchule nobizo lwami ekutheni ngiphakamise igama likaMaskandi liye phezulu bafethu ngibathanda bonke abantu ngofana uthande kubona ukuthi bangithandela boshobana mengibathanda boshobana mengibathanda Ngakho mfana Manqele How's awuzona abanye bezovele besikhuluma ke ekonomi asilana ke nayi wena ngisonto